vás z nového videa a dneska to je zo Survival Games a so mnou tu je špeciálny host. Čau. A je to Eďos TV. No a ja to prestrihnem a uvidíme sa až v dráhe. Takže zatiaľ čus. Takže už aj hráme. Takže rýchlo. Ja idem po to rýchlo. Dole. Dole tiež po... Beriem pomalinky. Mám čas. No, tak nemám. Aj, tu je niečo. Kde si? Ja som tu dole. Už idem von. Poďme. Čakaj. Poď. Čakaj. Poď. Poď, hraj. Sa drváči, poď. Čakaj. Pomoc, jde do mě jeden se sekerou. Pomoc mi. Ven ho. Kudně mě Pomož mi. Umátíme ho k smrti. Daň ho. Igo. Pozor, já jdu zvláštní. Ďalší za tebou. Ale ho nejde zabít vůbec. Lebo ho biješ rukou. Hej, ty jsi mrtvej? Ne. Ne, ale zakúhaj. Au, mám srdíčko. Ne, ja mám srdíčko. Som mŕtvý. Takže ja to prestrihnem a uvidíme sa v druhej dráhe. Takže zatiaľ čus. Čus. Sa v pomalom prestrihu a teraz to bude z takejto dráhy. Ja to prestrihnem a uvidíme sa keď budeme hrať. Takže zatiaľ čus. Ako môžete vidieť, už ideme. Takže už ideme. Ne, ja mám iba nohavice. Ale mám aspoň meče. A chcel som vám iba takto na začiatok ešte povedať, no že to zostrihanie tých videí už bude dneska, alebo už zajtra, ale asi dneska. To som vám slúbil za tých odberateľov. A s Eďosom sme sa teraz dohodli, že nebudeme utekať, ale pôjdeme do nich. Takže dúfam, že sa nám to, aspoň ja to tak pôjdem, takže. Jdem do nich. Jo. Jaký zmrtek. Do něj. Ano. Čo? Tak, to dáme. Kurák nemám. Já už se prostil. Daň ho. Nemá šancu. Málo. Jo, jsem mu. OK, super. Tady, desítka. Pomoc, tady. Kde ja Ne, nic? tady se. Ja nevidím. Tady se, nahoře zdrhá. Tu. Jau. Hej, někdo mě praští. Kurňa, je po mně. Hej, pozor, za tebou jdou dva, jo. To nebol dobrý nápad. Ne. OK, takže dneska to už asi bude všetko. Takže ja to prestrihnem a uvidíme sa. Už to bude všetko v tomto videjku. Dajte like, odber a koment. Eďosov kanál bude v popisku. A takže čus a na budúce.